Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hakasngi bagi dekat kaseng Khasi Students Union KSU kilalit ban IT ya dorkas kabla poi ningkong hakami jong menteri rangba kajelau Konrad Kesangma menaka sautrek undailar arhajar arpun riu haringkat kajing aipor kabakat sansngi UMLA kamlem constituency uba Ronnie V Lingdo bodaya kalyang sensyar bat nakaseng NPP udairu uwe bolyo pediang yakani. Habaki dekat ke KSU kila poi haka kamratri kam jung ban IT ya dorkas haka arpoi tarik nailar arhajar arpun riu uniu naumi kmat ula batai ya dekat baka jingwan ra jongki ya dorkas kala dirpor kabakum kinaumi kmat kimla shop ban penkre ban bu jingkeli. Nimla ban om ban bu jingkeli lasin ko. Ni habu lupa sitio shwa. Titu ki jingkeli kila si department. Department ki penkre minister sujubak. Wapintip nang ni sama. Wara kena ke isu, tamura hakapor pamila bersubmit ke. Company via. Ijikali kino. Mungkin syuakan yang tarik. Mentau mana? Te kemudian dapi last date nang tu kim sipu. Te nang ni sakman subuh menta antara kandang session sumtus na. See how much they fit. Kemudian kumno lada pitip subuh kanlong arputrik. Se o fetne match. Kumno arte yo shwa pede manda. Tingi ngila ban bu jikeli. Pengen pengi no to muna la semen ni jikeli ma. We bunga ya kun gede gene ka hospital na triple ni. Kita ni hospital inte ya ko. Nado kasien bunga job na. Itu hospital ni. Dengan pengi ya pi pengen bu ngamte ba unya bu monorem. Tengah bu jikeli ya. Pek na dum no la semit ni jikeli ma. Last date ki po kanyo. Pek gine fi jikeli bang ada tem. Kini badai buat veterinary hospital ta badai buat kini ka jingwan kini ki jingbang na bar. Ta ko gine kasnyang kablang kamasi kasiar. Tentang iyo jingpang ki jingri jongi na marba undon screening. Bukan kepelapang, bukan kepelayam. Begini, ensuring healthy livestock and poultry for public consumption. Minta kum kedok. Kum nak kita bawa clear itu formalin mo. Jadi benda mekanisme ke coba dong posted, kemudian benda mekanisme bercek. Itu baru misalnya kitchen pang ni kita. Kemudian kadon ke timeline. Minta stang dadon menu bonra ke ni ke isu. Bila ada tab tengah ngalam sebentar. Dan cuba tay lupa ya pina ni sekman. Kemudian cuba minta ada pilatet baik bukan selong session kata-kata tarik. Kumno kemudian arteo laiteo siapa yang berrak isu tengin sa tab ke. Kemudian minta masuk baik. Masuk. Normal detail lah. Tenang ni sekman pidon keno ke isu. Kemudian pionda kapor kebagian min submit. Marbo pin semua tu, minister yang tu bau la pana information. Sebab mentakum kene bung menga. Kacau kipa se department kipa se food safety ni, kipa se veterinary ni, kipa se health department. Kasembeli kan sampai ke. Seno kene ka subject kene. Tekan se sebab mentah kene sia ka health department. Ikan leg, ke health department kan penkre, it's I for saya pak so minister. Unda yang tu, penting. No. Tenang ni sekemat. Bukan nak yang kaseng tu mau nak kata tiang ni raya cik ni meeting saya apa ni semua keleng-keleng hari kasih jantiang perlu ni meeting ni. Long kita long kalian sini dulu long susu dia kata aku mau submit ini di memorandum sini long kalian sini scale opposition long makanya kami ompak kenwara di motor dan kenika milik seperti semua banyak tak kerja beri berkawai kalau kalian sini cepat tahiba
kum nom tak buram nak ambil konsekuensi long adalah mau akan balak nak kalian di penyarap lang bandis kini isu kan mau apa yang dapat reste be kamu sulong mentah kamu pi omongan bu jingkeli dengan orang kamu siap ni mati lah mandi kadang kepor semua kamu ngapatai ni ya pi minister uhabsanya ke department sebelum tapi yang PWD minister untuk mana banyak information habis cah ke department seperti kerja ke jubab usah jubab pun minister ke tiba pintip mertenteng apun ke buan ni hanga kino hikai school kum ni kum tai tikiwan ki ong ba pese kum ta tu ong pelawan dir pin marka assembly ke chimji ki kat bang ni wadra ke jingkeli ne kono kemot ni submit mangi po assembly secretariat assembly pat ka pha syaki lain department tadi surok PWD di kum SPH kum ta ke bo pin sung tu nang ni sikma ni don hang ne ban raise ki issue komentale nga support ke jing raise ka ke issue ni serius Merengindo kai, ngindo kita ki krem ke ba play ni. Selado telado. Tunggu keladir tapal melalui isu. Tendre haki forum pannya series. Tambah posumli temla surabi. Mota kiwi meeting batang ila. Berbopin smutu nang piki samla bopin smutu apa pikwa ni ekonomi kemat ngin risk isu wada kapor bobia. Wada jen bapilawan ngalabu jekeli. Kaya step jumpa government ke banle luar kini ke cuman ram jadi NGO ke bedi ke serius ini kata. Bapinatif angin sekamar. Marla bon ke bawah nangi last moment. Kini ke school. Kini ki mustahil beli. Pion mendem nak cuan dress. Wah, dia tip nangi sekamar. Wah menora keno ke isu. Sebelum tak pilih ikut kubuat assembly kalau tak tarik. Kumna artayo laiteo sawan. Tinggi submit. Mau kita ke dengan company yang berbar. Baru minister untuk non opinion information. Jadi di department kita pun keren. Tu sejubah pada minister. PCI ni mentah. Ni orang ke principal question. Kemudian komentar kan yang labu mana. Ki jingbam ki onda akini ki jingri ki bonda not waktu ki keram ni ono kemudian nama kita ki natural beauty ne ki boleh lai ni lalu seno ni rungi kita tak ke ada pindah negeri tapi mengenai kaya pimo Kini Government of India Institute ke State Government kenang dadang bortan. Dipila ban thua pat ke State Government ban take up ke Central Government. Makidon tentang sarkar India ke State Government kamlam. Mereka State Government pat kala ban ya keren bak sarkar India. Bapintip ke nyoki isu bapinyak jumatoi teh. Malam tanda pilih yang tay kan somba kedega Central Institute. Mata kumken isi itu anu saya kedega Central Institute. State Government hot ngila banyak keren sethe tama direct tamna. Kum di samla di bentip kita. Tas kaida. Itu barang sulia dengan anu saya pi. Mana kan ya ladan ta sistem ki penong interview ya ki doktor saus pak mod evidence gitu ki pelang dak tamu punya computer based test CBT dalam ada mi result kamdan I way ba complain nama arba amdan personal interview show dakar computer based test tu belum fair kung kita ngirimila keren dengan ni pi tenteng bukli lale bah kerite poi personal te sapan feel ko ba pi fight kung ni ngada komen nomor ba tenteng ki badon hok ki do no
Budon jing ada masuk na hanggang spa dot pro. Budon jing ada lagi. That's not fair. Yang mungkin ni, kalau next time bayi, kuat benih terilang, tangga wanha kapur. Bagaimana migran keki isu dia, sepuluh tu. Tanggini okay, good, very good. Tama bayi nak kerpat, semua bahar. Jadi kerja menteri tipu boleh, ledak lanti boleh. Tapi bangilah long civilized semua. But if you agitate, don't resort to violence. Kanang polisi semua. Please, kata kedai kerja kerja. Agitate peacefully, no problem. Panum lekin violence. Mar, kan mau ke report bagi Pak Central Intelligence nang ni Shatish Podel Hisu Ministry pat ki ada kadai ka law and order. Kina pet isu juga. Kata dia jengker Pak cuma beli. Ini bang ini ki beri kepala shy. Lagi beri bala long civilized, agitate peacefully. Kata ka constitution rupa ayingi. Tambalong don't resort to violence, please. Perkat lemi kun samla jungi kiba teri siapa, kiba polis siapa. Yo jai yaki, please. Kata dia kecil Pak Jokowi. Perkat lem kiba ni yelek keleng sodong. Tidak kena kasih, kena kantai kiba teri hotel. Kita lagi post ke bawah, bagi chef dan tu, jauh lagi. Setelah kita tak kenal, mana benda dah. Please, kita ada je kerpat, agitate peacefully, no problem. Demand, kita kau hok dulu. What not violence, please. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya